دنباش تماشاوان هجا دیدارا تایبەت ئیرۆ میێڤانداریە حواس عەگید ئەندامی دەستەیە دانوستاندکارە سووری کردیە ئەمێلگەل مامۆستا حواس سەردانا شاندا دەستەیە دانوستاندکارە سووریش بۆ هەرێما کوردستانی و جیڤیناوە لەگەل سەرۆک بارزانی و لەگەل پەرلەمانتۆیە هەرێما کوردستانی و نونەراتیانە کەسێ بە هەورگولی گەنگەشە بکن مامۆستا حواس تو بخێر هاتی ئەف دەماتە باش پرسامەیە دەستپێکێ سەردانا دەستەیە دانوستاندکارە سووری کۆ بخۆژی ناوێ دەستەیە دانوستاندکارەوە چ دانوستاندن لەگەل سەرۆک بارزانی کرد سپاس بێگومان یەکش مەبەستێن سەرەکە سەردانا هەرێما کوردستانی و هەفدیتنا سەرۆکی هەرێمی کوردستانێرە وەک ئەم هەموو جان باندۆرێک مەزن یا سەرۆکی هەرێما کوردستانی نەتەنێ هەندێ هەرێما کوردستانێدا بەلێ بتایبەتی هەر چار پارچەی کوردستانێدا باندۆرێکی مڵاتێک کورد و تێکیلی و باوەریک سەرۆکاتیە هەرێمێ وەک دیتن ژێرە بەرەوانی کرد بەرمافێ نەتەوی کورد لە هەموو پارچەی کوردستانێدا تێکردن یەک تشتێن سەرەکە بوو ئادت وێ وەک دەستایە دانوستاندکار گۆر بریارên civaka navdewletî em dizanin herêma Kurdistanê roja yekê de deriyê xwe li ber miletê Sûrî tevahî vekir û bi taybetî miletê Kurd li hundirê Kurdistana Sûrî îro zêdeyî ribek milyon gor ihsaîyatên Umam Muttehîdê Kurdê Sûrî li hundirê Kurdistana Iraqê de li herêma Kurdistanê cî digirin her wiha zêdeyî bi sed hezara ji derveyî li hundirê bajara de ew jî ciyê xwe dikirin. Yek ji armancên sereke ê mesela danûstandinê em çawa bikarin pêşeroja Sûrî miletê Sûrî tevahî bêxin şirîk mesela çareserkirina siyasî de û bêguman bandorek kûr û dûr ya serokatiya herêmê wekî dibêje li vê dê de taybetî em bikarin rê û têkiliyê wekî dibêje miletê xwe tevahî re û her wiha tecrîba herêma Kurdistanê ya kûr û dirêj li mesela danûstandinê birêcîmek li Iraqê dehê sala zilm û zorî û stemkarî ser miletê Iraqê tevahî de û taybetî ser miletê Kurd de şoreşek û berxwedanek hebû serokatiya Serok Barzanî her wiha danûstandin li dirêj hebû serokatiya Serok Barzanî vê rejîmê heynî ew rejîm Sûriye heye bêguman ew tecrîba wî kûr û dirêj mexwest em feydê baş jê bikin rewşa çareserkirina siyasî heta niha em wek desta danûstandinê û civaka navdewletî em pêre gihane çi astî mexwest em hûrgulî pêre giftûgû bikin her wiha mexwest em bûyerê û biryarên nih ê derketine derheqê Sûrî de beramberî pirsa Sûrî giştî û taybetî vekişandina biryara Trump ya vekişandina ji Rojhilatê Furatê û bandora wê ser wê herêmê her wiha hûrgulî serwedayê Efrînê hat seknandin serwedayê Idlibê hat seknandin herêmên dî cida cida hemû jî pevre seknek fireh li ser hatine. باشە مامۆستا هۆن وەکو دەستە پرۆژەیەک چ پرۆژە پێشکەشی سەرۆک بارزانی کرد یان تنێ سەرداناوە تەشاوروی بۆ ڕاوێژکاری بوو بێگومان شخوا ji berî her tiştî tim û tim destpêka tevlîbûna me li hundirê opozîsyonê de opozîsyon berdewamî hevdîtin bi herêma Kurdistan û cenabê Serok re çêdibin bi nêzîkayî tiştê dibe em dixwazin hûrgulî cenabê wî re danûstandinê guftugûyê li ser bikin û nerîna wî ser nas bikin ji ber nisbetî me pîwîst e nerîna serokatiya herêmê û nêzîkbûna wî ji mafên mileta re ji ber wek serokekî hatiye destnîşankirin berevaniya wî li ber mafê mileta de berevaniya wî li ber stemkara de ê zilmê li ser mileta dikin hinekî wekî dibêje bi hûrgulî em vê meselê pêre giftugû bikin lê ev civat bi rastî jî bêguman taybetmendî ku wê hebû ji ber bûyerên nih ê çêdibin lijna distûrî digê qonaxa taliyê de wê lijna distûrî werê destnîşankirin hinek gav wê bi aliyê wê de werê avêtin wek me got Efrîn taybetmendî ku wedayê Efrînê ê çêdibe Idlib û heyet Tehrîr Şam derbasbûna wê li
الهندري ويدا روجلاتي فراتي وبريارا ترامب آجي دركبه ام چاوا بکارن وقت بیجه هفره نرینکی بکارن کارکی بکن سر اساس وقت بیجه ام و هرمه ام بپاريزن ام بکارن جاره سرکرنا سیاسی بدم پیش مافین نتوا اولال هندری سوری ده بچرانگیش تجربه هرما کردستانی تجربه سلوکاتی هرمه ام فایده جه بکن و ام بکارن پیش روجا سوری ده جی بکن بگمان او سیناریو همیجی گفتگو هاتن کرن و نرین ما هبون سر وقت بیجه دیدنه ما هر هرمه کی الپیشارو جره ما پیرا گفتگو کرد و ما خواست ام نرین آویجی ناز بکن سروان نرین الجمعی درباره هفپیمان لشکری در نافبرا هفپیمان اجتماعی اپوزیسیون سوری و لشکری روج ده و چه گنگ شکر لگر سروک بارزانی تشتك باش بزن لشکری روش دسپیکا چیبون حتی ایرو یکش آرمانجی لشکری روش ای سرکه چاوا هریما کردستان سوری بپاريزه طيبتي ولشكري روش هاتن آواكرن سربنگه هكي راست لشكري روش هزا لشكري باوريم ديا يكمينه الهندري سوري ده دستوي نكت يناف خوينا سوريا تمامي ملاتي سوري نكاري برانبري ودجي هبونا لشكري روش سرخاكا خوا سرخاكا خوا به والهندري پیش روجا سوري ده به چاره سرکرنه ام وقت دستا دامستاندنه یک تشته ام گفتگوی تمیل سرکن چاوانه ام نوکانه مؤسسات هنه ام چک سازی الهندري و مؤسسات تشکن یام بنگه کی نه ام آواب کن یک شواجی مؤسسه لشکریه ایرو بیا بروانی نتل بربلاتت که بروانی البر رژیم کیتت که وقتی ام دبیجم بنگه آواکرنا لشکرک نشتیمانی نه التم والحمو ولا طارة أمد بيجم بيشمركي روش بشك سركاج بنجها آواكرنا لشكرك نشتيماني سوري ده بكار الهرم خدا برفانية البر سيرون الولاد ده بكي وهروها برفانية البر ملات خدا بكي واشتيا جفاتي بباريز الهندري باش ما هست اندامنا دنجي دستياوه يا دستيا دمسكارا سوري جوان قاسم الخطيب اف اخافتن کو دخوازن لشکری روج لسر خاکا سوریه به لبله اگر لگوری نرینوا لشکری روج لسر خاکا سوریه بگلو ناکود برجواندیا وان دو و تایبتمندیا کردی لودره دمینه کوی داره اگر چارچوبه کن اجتماعی دبه اینو ام بحثا قناعه کی و از دوجم هنا کی من او داخیانیا بريس قاسم الخطيب مديت ومقودار كر بحثا روجلاتي فوراتي وهريمن كرديتك بيغمان هريمن كردي يكشتشت السركاء اعمد بينن نابي هيزك بياني هيزكي جدرفا وري درباز بيل هندري هريمن كردي ده هيزا خديه و هريمي و اول و هريمي ده بي سر خاكا خبي مخابن اف ایسال ام کون سالا نهی نیزیکی سالا نهی شورشا سوری ام نیزیکی وید بن پیشمرگه روش دم چیبو حتی ایرو چیبو نه سر اساسی سروی خاکی بی وقتی خلق دیش اپوزیون پیشگرتنه هبونا و هیزید کن سر آسته نشتیمانی و سر آسته نتوی ای کردی باوریم ده اوجی دلشهنازی الجمع و او یا داخوازا ما امت خوازن اف پیشمرگه بگمان و وگن سر خاکا خو و بروانی بر خاکا خو بکن برجواندی ملت کرده پرسیارک تکرن گلو وقت اف هزا لشکری نسر خاکا خو بن و کی بروانی بر خاکا واده بکی گلو پیش روجا سوری وقت هزا تی نتوی بکاره مافی تی نتوی سر حمو چارچوه نه لیوری تهدید کرن بگمان امد بیجن چاره سر کرن سیاسیه پرس و سیاسی به چاره سر کرن لی آشتی پیدا نکه او هزا تا یکش تشتین سرکه دیجی و رژیم افشورش رابو جبر رژیمک یک آلی ممکنه دیسانه بشک دیب یک آلی و بتکانه ولی تنه حکم چکه وبزورداريه حكم الهريمه كي بكي يعني ولاطه كي بكي او يعني قبول كرن سوريا ناسكريا ولاطه كي زيدي نتوكي اولا كي تيدا افنا تو اول حمي شريك من جي خببين حمي مؤسسات ولاد نتن المؤسسات السياسيه ده و مؤسسه لشکری ده سیاسی ده ریوبریه ده لحمود استلاتن هندره ولات پیش روج ده به جی کرن و جی خاطر بینه و پیشمرگه روج طیبتی
جێ ڕازیمەندیە هەموو هێزên ناودەوڵەتیە نە تەنێ هێزên نافخۆیی ئێسووری. باش مامستا تو وەکو نونەرێ کورد دناوا دەستیا دانوستاندکارا سووری de مەترسیەکە کوردی هەیە ئەم دخوازن تو بەرسەوێ بدە ئەو ژی ku ئەگەر هەر شکلێک ئان شێوازێک ji şêwazên rêkeftinê çêbe di paşa roja rojhelatê cemêferat de nav de ku deverên Kurdistanî jî li xwe digire ku metirsiyek heye rêkeftineke demkî durist bibe leşkerê roj derbas bibe û ta demekî diyarîkiraw demekî destnîşankirî paş re were vekşandin piştî ku xizmeta opozisyona Sûrî bi giştî kirî. بگومانە مدا ئەv نەرینێکی ینی وەکی دبێژێ هەنێکی نەگەلکی جێ خۆدە پێشمەرگەی ڕۆژ وەختێ دەرباز بێ سەر خاکە خۆدە یەک ئەم وەختێک گفتوگۆ بکەن سەر ئاواکردنا بریارە ترامپ ئاواکردنا هەرێمەکی تامپۆن وێ ئەم زەلال بکەن ئەم وەک ئەنجومانی نیشتیمانی کوردی چ ڕەنگێ ئان هەرێمەک ئارام ئەم چ ڕەنگی وێ هەرێمێت خوازن ئێمە هەفدیتنێمەی ناودەوڵەتی تم ئەم دبێژن و زێدەی وڵاتێکی هاتیە دیتن ئەمریکان هاتنە دیتن رووس بریتانی فەڕەنسی یونانی ئۆڕۆپی اتحاد ئۆڕۆپی بشکلێ خۆی گشتی هاتیە دیتن وەختی ئەمە دبێژن ئەم دبێژن هەرێمە ئارام vê endî werê dest pê bike heta bikî efrî taybetmendiya vê herêm vê xelkê xwecihî xelkê cih vê ew li wê herêmê de bin çavdêrîk navdewletî de ew çavdêriya navdewletî wextê nebê bi gumana min de ji xwe wê hinekî astangî û zehmetiyê wê hebe û xelkekî ji derve jî çênabe derbas bibe li vê herêmê de ew heta niha hêk nekûkînê navdewletî نەرینە ناودەوڵەتی جدا لەسەر وێ هەنە لێ هەکات و پێکهاتنا وێ هەرێمێ بێگومان ئەف سیناریۆ ئا بهتر پێشە ئا بهتر وێ جیجی ببێ پێشە ڕۆژێدە پێشمەرگەی ڕۆژ وەختێ سەر خاکە خۆ بێ نەتکەوێ بەرجەوەندیە کەسێکی دە وەختێ تشتێک هەیە بەرجەوەندیە من و ئۆپزیۆنێ دگەیە هەفتوو ئەو شاشیتیکە ناقەت سیاسەتێ لە نەشاشیتیکە تشتێک هەیە بەرجەوەندیێتە و خەلکێکی دگەیە هەفتوو بێت بکاری سەر ئاوا بکێ و تبکاری فەیدێ ژێ بکە بێگومان ئەو یا ئەساسە لێ ئەف هەرێم نابێ خەلکێکی دیش دەرڤە وەرێ دەرباز بێتێدە گەلێک هەرێمن هەنێک هەرێمن کوردی هەنە مخابن حتا ڕاگەهاندنجی باوەریە مدە هەنە کێمایی تێدەتکێ کا شێخ مەقسوود و ئەشرەفیە حەلەبێ و گەلێک هەرێمن دی دەمەکی دە بناوێ بەرخەدانێ لێ هاتکردن بەرخەدان تێدە دەبێ ئیرۆ ڕێژیم تێدا ئەو هەرێم تشتێک ژێ نەمان وەضعی کوردال تێدە چییە کەسێک لەسەر ناسەکنێ کەسێک نابێژی چێ ئافرین ئا دەست پێکێدا ئەم دژی وێنە و بەلکە هێنێک ڕەخناتکەن سەر مەسەلا ئافرینێ بمە ئەم دژی دەربازبوونا بووی ڕەنگی بوو بزەلالی وەک ئەنجومانی نیشتیمانی کوردی و گاف وەکت بێژێ ڕۆژانە تێکلیە ناودەوڵەتی سەر مەسەلا چارەسەرکردنە وەضعی ئافرین لێ خەلکێکی دگووە ئەزێ بەرخەدانی چەکداری بەردە بکەن گها چه ئاست یان تێکلینی وا وەکوا ئەدعاءت کردن هەنێک هێزێن ناودەوڵەتیرە یان بروسارە دگۆ بروس وێمە بپارێزێ یان ڕێجیم بلانی وەرێمە بپارێزێ لێ قبول نەکردن ئەف هێزا پێشمەرگە دەرباز بکە و داویاوێدا ئەمە دبینن مڵاتێمە خەلکێمەی سڤیل خەلکی عەفرینێ دەریباوێت دنیێ دەتە دیتێ کامپەک ناوێوێ کامپا بەرخەدانێ و سەرهلدان کامپەک باش مامۆستا لەسەر دەڤەرە ئارام یا کوونها هەولگیرە تێکردن تو پێشبینی دکە و دەمەکی دەستنیشانکردی دایانیژنها تا بوهارێ وەرە ڕاگەهاندن و تایبەتمەندیەکە کوردی دوێ دەڤەرە ئارامدا هەبە بگومانە بدە کارێک سەر دوێ بگومانە بدە ئەف هەرێم گۆر دیتنێن مەی بە ئەمریکیارە تایبەت و باندۆرەکە ئەمریکیا نەهندێک هەیە بێ مەسەلێدە ئەمریکی سێ ئارمانجی نوێی سەرەکە هەنە حتانها ئەو هەر سێ ئارمانج دن پێش تونەکردنا تیرۆرێ داعش قبول ناکن جارێک دی ئەو ڤەگەرێ دۆ ڕێگرتن پێشیا ئەیرانی و میلیشیاتێ پێوە گرێدایی و هەروەها نەقبولکردنا ڤەگەرا ڕێجیمێ جارێکی دی بڕەنگێکی فرە ئیرۆ ڕێجیم ئەم زانن ڤا هەرێمادە جیە جدا جدال قامشلۆ مربعی وێ ئەمنی هەیە و حسچا مربعی وێ ئەمنی هەیە لێ بڕەنگێ فرە وێ قبول نەکێ ڕێجیم بڕەنگێکی دی ڤەگەرێ هەندرێ وێدە پێشخستنە چارەسەرکردنا سیاسی
چارەسەرکردنا سیاسی وێ جیجی بێ گۆر بریارên civaka navdewletî û gor biryara 22 taybetî. Şeşê heyvê civatek cara yekemîn e Wezîrê Derve Amerîkaya bombiyo welatên şirîk hevre hevpeymaniya dijî Daeş re vexwendin civatî ew vexwendin civatê ji berî niha civat çêbûn lê civat ser astekî gilkî teng çêbûn ev cara yekemîn e yek ji mijarên sereke baweriyê min de wê tê de giftûgoyê were kirin çawanê em rehetî li va herêma de bê peyda kirin çawanê rê neyedayîn carekî dî ew grûpên tendrew ciyê xwe li hundirê va herêma de bîn heta rehetî were peyda kirin nemumkine rehetî were peyda kirin illa xelkê deverê hemû hêza xwe civakî re hemû rengê xwe ê siyasî ve şirîkek rastî bi rengek dîmokratî ciyê xwe li hundirê rêveberiya wê deverê de bibîn. Başa eger her li ser devera aram helwesta Türkiye de destpêkê de behsa babeta devera aram kir. Lêbelê niha behsa babeta devera ewleh dike. Yani mantıqal amîne bûye mantıqal emniyê. Ev çi xizmeta Türkiye dike û Türkiye dixwaze çi cûrê deverê were ragihandin. Türkiye îro bêhtir du welat yan du hilf her yek ji wan dixwaze Tirkiye aliye xwe de bikişîne. Bi rengekî şenga Amerîkî dixwaze wê ji wê hilfê dî ê hebûn Esîtana û Soçî dixwaze tune bike. û bi dawiyê de Tirkiye bikişîne aliye xwe hinek razîbûn jî jê re çêke û Amerîkî ser wê çiwilin medîd Xalit Tariq el Munbic pêk anîn medîd zêdeyî cihekî hinek peyman çêkirin yekiş tiştên sereke wekî dibêje hinek danûstandin wek agahiyê rehmeheyî belkî hinek hevdîtinên istixbaratî jî navbêna Tirkiye û hêzên Sûriya Demokratî û PYD de nesekinîne yanî tu dema meseleyê hevdîtina de gelek mijarata lê Amerîkî roz jî aynî wext meselek dîdin pêş Tirk dixwaze feydê jê bike ev mesela vekşandinê em dizanin hevdîtina Rûsa û Tirkiye de her du serokê welata wextê daxuyaniya xwe dan li Kongrê Rojnamavanî de hevkirinek nebû lê tiştek Rûsa da pêş mesela îtîfaqiya Adan îtîfaqiya Adana jî ya ji Tirkiye bi rejîmê re kirî û ew îtîfaqî heta çareser bê wek agahiyê rehme dih civatek navbêna Tirkiye û rejîma Sûrî de bin çavdêrîk Rûsî de çêbûye ser esasê wê ser çi bingehê vê îtîfaqiyê bikarin gavatê de babêjin û bikarin dîsa pêk bînin lê ew jî dema taliyê de û em dizanin bandora herî mezin ya Amerîkaya wextê bixwaze çareserkirinek resmî ya wê herêmê wê deverê de yan ser mistewa Sûrî giştî peyda bike gumana min de wê Tirkiye vegerê ciyê xwe ê tebîî wek beşek ji hilfê NATO wek helîfê wê ê stratejî nisbetî wê Amerîkanin ne Rûs. Projeyên we yên paşarojê di rojên bê de hewne ku desteya nûneratiya desteya danûstandkara opozisyona Sûrî çine di derbarê devera aram de her wiha hûn wekû nûnerên Kurd di nav wan de hûnê ta çi radeyê bikaribin derbasbûna leşkerê roj heq bikin yan jî ferz bikin li ser rojevê. Rehme hinek giringiyê em din hinek halê sereke. Yek şerek leşkerî li hundirê wê herêmê de çênebe ji ber em dizanin şerê leşkerî tim xelkê me û xelkê sivîl قلنê wê didê û diyar e wek dibêje her wextî de ne em rê li ber şerekî leşkerî li hundirê wê herêmê em rê ve nekin rejîm carekî dî vegerê li hundirê wê herêmê em kar li ber va xala de bêhtir kar têkirin em bikarin bingehekî aram li hundirê wê herêmê de çêbê xelkên wê herêmê ê îro penaberin bikarin vegerin ser xaka xwe hêzên leşkerî ê îro bêkatîne برنگek akademî vegerin ser wê xakê û berevaniyê li ber de bikin û birengekî dîmokrasî rêvebirîk li wê herêmê de çêbê ew rêvebirî bêguman birengê dîmokrasî kî derkeve pîroz bê bila ne em jî bin lê em bawerin ew rêvebiriya pêşerojê wextê çêbê bêguman wê encûmanên niştimanî Kurdî beşê sereke bê li hundirê.
باش برسا منیا داوی جی اشتره لسر هفپیمانا لشکریه یا کو اگر هیا ورد درست کرند نافبرا لشکری روش ده و هیزن دنین دیکو ام نزانن کی نجبر کو نزلالیک ناوا اپوزیسیون سوری بخدا جه لشکر نواجی هنه تانا او لشکره بخوجی یعنی کس نزانه بسر کی ونه لیکو هزا تی پیش بینی کرن و لشکر روز هپیمانه کی راست راست بوان درست بکه کی نه اگر تج مروان زلال بکن ایما امد بینن خلک دوری بگشتی خلک وی دوری تفگرین سیاسی ایل هندری وی دفتر وی دوری ده تفگرین جواکی ایل هندری وی دوری ده هک کسک هیزه وهبه دستی و نکت به نافخونا ملت ده کساتین هنه بگومان پیش روژا سوری و ورن محاسبه کرن اجبر یک تشتی سرکه شغل سرد به چاوانه ام بکارن هنک عدالت سوریا پیش روژه ده بیگ بینن آن خلقی وی ده بره بگومان همیجی جمافی و شریک بن الهندری وی ده خلقی سوری الوی ده بره ده کردی خواه بعربی خواه بسریانی خواه هنه الوی ده بره ده بگومان و شریک بن گلک سپاس حواس عقید اندام دسته دانستان کار سوری تلگل مبو گلک سپاس جو بجدارن بناته اون جی بمینند خوشیده